welcome back to my channel. Mga Anisha bat kini di channel jangan Anisha Khasi vlog. Te kumnu Shillong borok ngai bapia sya klan bha borok ate happy Valentine's Day. Ta kasmi ke dikasih ke special bahan benta borok ki view. Te khamtam ke dikasih Valentine's Day te ngadang perkhat bangan le anu adaka Valentine's Day home decor. Ting ong okay balai nganum share lang kani ke vlog menta kasmi bat fi borok ki perlok jangaru. Te ngadang perkhat bangan le kumdu hai ini ipat hani kendian. Te menta ngan pen riam no ini kamera ini kendian mendai shibun bat nalor kata ru firu pe lem bat wanum skip ke video pe kanang na dubas dam dubakot na video idea firu kumnu ban pendiam na benda ke Valentine's Day te kabas lem shui kapwa. Let's get started. Te pe sini menta dang thli baha ke kamera empat dani na mar balai ngan pendiam syah ni kendia te pe hang ni thli baha ki bro. Te menta kadang longkum ni ini sedang ini tidak ilahan tu syongkap tidak syongkap ni oh my god nanti ngopat syongkap kadang mau diumnya tanggung ni đây là phần đất vừa miệng nhé. Thì mình xin số kini yang phần đại hàng tây ru. Syukap. Along. Thì số mình phải tweak với lên nó mình áp shot thì là mình phải show ini hàng nhé. Отлично. Ini buat itu. Ini berok buat cokap. Okay. Te hang ni ada mentah dengan cim syukri balun nama kita buat. Te akhirnya dengan cim syukri balun tu kita. Ini syukri balun hari ni ya. Ini yang pun Ahmadan berok. Te mentah. Syukap. Ada balun yang ada banten baik bat kilo kita tafa nama balik pagi sekalian pagi sekaman teman ada begini brokol tenang ya tim kalau ada semua beti let's go page ni kini kita beti shibun hang ni kita bat kiba iskun hang ni te pen jing internet ini way nama ba iskun hai kalaru nang ta bat ni way baik Baiknya, te fitur nem kini ki mombeti ngayon ay, te ni mombeti am, udi bang asyusnahi, fitur asyusnahi kini mombeti brokol na marbalay, ngasih tu ifi kini ya, ngalipay na po PB, bat na po online dia, ngapay ikum kini ki mombeti tanglay saw tadi kador kadi ka balahe bah, bat ngaong perkat hadian balay ngasih spend kay kapisah hadu kata na marba. Mombeti di tang baret bat tang stang ru himoy ke jing shai la lodi spang hande ka dor kolong ka het na beli bagi sudan kini ki design mana aku ni tengok okey ngan shu snahi de ladi hayeng khamtam na benta meta kasmi te page ni baro ngan shu snahi kini polok hayeng ki iskun ha but page ni ni wei lu iskun kini ki kala hani ada light tadi ki kala hang ni te ngan shu snahi ni wei baro but ngal asif kapisa ban ngal asif ru kapor naman batang dia ipor ngadan kamban snai kini badan kamban tang ka klik dia ban kum no video idea ban sna namar ngala ban sna pun design bah tang bang kwa hitang ini namar beli ang suka ban pelong special tang mata kasni dala da firu fi kwa hi ban sna dala de long besuk bah bat kembangan ngal sna firu fila ban sna bat ban prinsip ru kapisa ti pe ini mentang ban baik kini dia
Ti kini mentang ngan bu nak hang ni iwe. Bu untuk kami itu nak cucuk. Ti pech ni ki biskun kidan lala ka jong ki flavor hani dan iwe ti ngabuk nang no tang sau teli ti biskunya bat ka bang ti ni ngan bu hang ni kuntu ti pe ni chocolate hang ni iwe ti nang tau tu bu hang tu nang tabat uni iwe ru chocolate ushu wan da lang ban ilang piru bani idea ti uni bu hang ni Te bat ini iwe iteti pech iskuin hani hadrong idan ni rose iwe haka iskuin haka itanat te hani hapo apat hani fi ini ngam te pumi ini maru aka ni wasau tang bahani to I love you te pech tu try play iskuin hai dan ni ding hadrong hani play ai klang te ini ngan shubu special hani ban kam itanat shushu Hey friends, welcome back. Di page ni kamera berok ni ada pendiam entah kumbang ong ni tengah-tengah iskuin pelat bat ngai internet hai kini berok ni ti stang ibe duna mentah bat kata kalong pangan penme dingi kini ki membeti ni ti ngan penme stang dingi membeti
Welcome back. Ting ating ngaladap ke decoration jangan tak sini betai ni kamera bat ngai screen ba do kata nalor kata ngaladap penwedding kini kini beti berokon ngala ya bit ha namar bang itanat paran. Ting ating celebrate no ke Valentine's Day jangan mentak sini te video se celebrate ba ke Valentine's Day jong bero. Say sin biang happy Valentine's Day na kaliang jangan bat nalor kata wan klik subscribe di channel jangan ada day perlo padangan thamai channel jangan semua subscribe di channel jangan bat ban like ban share ban comment but what nung klaro ban click yung bell icon kanang ba ni siki video ki bang update thamai tim tak singi tangkat ni say kedu biang fi ka next video. See ya.